Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Guma News Official, twizere ko mumeze neza. Ikaze mu makuru agezweho. N'amakuru turi buze guhera mu Rwanda. Turabwira ko Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yatanze igisubizo ku bamubajije niba ari umuhutu cyangwa ari umututsi. Turabwira kandi ko ishyaka rya Kabila ryemeje ko riri kumutegurira kugaruka ku butegetsi. Nanone turaza kuva muri Kongo tujye mu Bujumbura, tubabwire ko ibiro by'ikinyamakuru Iwacu byatewe n'abagizi ba nabi. Turabwira n'andi menshi. Izi ni ingingo mu kanya turayarambura. Ikaze nanone mu makuru yacu ku buryo burambuye. Rero n'amakuru duhereye mu Rwanda. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yatanze igisubizo ku bamubajije niba ari umuhutu cyangwa ari umututsi. Paul Kagame kuri ubu uri kwiyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, akaba umukandida w'ishyaka rya RPF Inkotanyi, yagaragaje ko hari umuntu wigeze kumubaza niba ari umuhutu cyangwa umututsi. Abisobanura ko yamubajije nabi mu buryo bugaragaza ko nta mateka y'u Rwanda azi, nk'uko tubikesha igitangazamakuru cya Igihe. Ikiganiro Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yakigarutseho kuri uyu wa kabiri tariki 25 z'ukwezi kwa gatandatu 2024, ubwo yari mu gikorwa cyo kwiyamamaza mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Muri icyo kiganiro Paul Kagame yavuze ko nta kimutera ishema nko kuba ayoboye ishyaka rya RPF Inkotanyi n'abanyarwanda muri rusange bafite ubushake kandi bashoboye. I Nyarugenge abaturage bari bamwitabye yari abantu babarirwa mu 300. Paul Kagame yagaragaje ko u Rwanda rwanyuze mu mateka akomeye ariko yashibutsemo ubutwari. Yagize ati, iki gihugu cyacu mureba cyagize amateka mabi, cyanyuze muri byinshi biteye agahinda. Amateka yatwambuye abacu, abantu bagira igihe cyabo bakagenda, ariko gutwarwa n'undi muntu, ubuzima bwawe bukarangizwa n'undi muntu, ntabwo ari byo. Rero niyo mpamvu bitantangaza ko u Rwanda rwanyuze muri biriya, rwashibukamo abantu nk'amwe, abantu nkatwe, ariko ibyo ntibikwiye guhoraho, bikwiye guhora biranga u Rwanda. Yakomeje avuga ko kugira ngo u Rwanda rukomeze kurangwa n'ubutwari hari icyo bisaba. Yagize ati, ibyo rero kugira ngo bihoreho, abanyarwanda bahitamo neza, bumva neza, abanyarwanda bakora neza. Twagize Imana rero muri iyi mpinduka y'amateka tugiramo RPF. Kagame yavuze ko abanyarwanda nibakomeza kurangwa n'iyi myitwarire y'ubutwari bazagera kuri byinshi bizacecekesha n'abirirwa bibasira u Rwanda. Yifashishije urugero rw'ibyamubayeho, yagaragaje ko hari n'abibasira u Rwanda batazi amateka yarwo, ahubwo wari wigeze kumubaza niba ari tutu ashaka kuvuga hutu cyangwa hutsi ashaka kuvuga umututsi. Yagize ati, ariko benshi banatuvuga batatuzi. Ari wigeze kumbaza ngo ariko uri iki wewe, uri tutu cyangwa uri huti? Ntazi n'ibyo ari byo, ariko arambaza. Ndamubwira nti njye mu Rwanda ndi byose ariko n'ibindi utavuze. Ubwo yashaka kumbaza niba ndi umuhutu cyangwa ndi umututsi, ndamubwira nti nibyo byombi ariko n'ibindi. Ntariko ibyo byose bikubiye mu kuba umunyarwanda, nti ndi umunyarwanda. Kagame yasabye abanyarwanda kubaha abo banyamahanga, gusa nabo bakubahwa nabo. Ati, mubane nabo, mubaha agaciro, mububaha ariko gusa ari nako nabo babaha agaciro kandi banabubashye. Andi makuru kuri uyu wa gatatu, ingabo za Afurika y'Epfo zavuze ko zagabweho igitero cya rokete kuri kimwe mu birindiro byacyo biri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kiza guhitana abantu 2, abandi 20 barakomereka. Izi ngabo za Afurika y'Epfo ziri muri Kongo mu rwego rwo kubungabunga amahoro, zoherejwe n'umuryango w'ubukungu w'ibihugu bya Afurika y'Amajyepfo SADC mu rwego rwo gufasha guverinoma ya Kongo kurwanya imitwe y'inyeshyamba. Mu itangazo izi ngabo zashyize hanze rigira riti, abasirikare 2 bapfuye, abandi 4 bakomeretse bikabije, ubu bari mu bitaro, mu gihe abasigaye bakomeretse byoroheje biteganyijwe ko bari busezererwe bagataha. The East African dukesha inkuru ntabwo yatangaje aho rokete yabishe yaje turutse, ni mu gihe imirwano ishyamiranyije FARDC na M23 ikomeje muri centre ya Kanyabayonga no mu tundi duce duherereye mu gihugu cya Kongo. Muri Gashyantare ikindi gitero cya roketi cyagabwe ku birindiro bya Afurika y'Epfo muri Kongo nyine, cyahitanye abasirikare 2, abandi 3 barakomereka. Icyo gihe Perezida Cyril Ramaphosa wa Afurika y'Epfo yagarutse ku kunenga abatavuga rumwe n'ubutegetsi, bavuze ko impamvu abo basirikare bishwe ari uko nta ntwaro zo kwirwanaho bari bafite.
Andi makuru nuko ishyaka rya Kabila ryemeje ko riri kumutegurira kugaruka ku butegetsi. Ishyaka rya PPRD rya Joseph Kabila Kabange wahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryatangaje ko riri kumutegurira kugaruka ku butegetsi. Ni byatangajwe n'umunyamabanga uhoraho wungirije w'iri shyaka Fredina Kambere. Uyu rero yagize ati twiteguye igaruka rya Joseph Kabila ku butegetsi, tuzakoresha inzira zose ziteganywa n'itegeko nshinga, nta nzitizi ziteganywa n'itegeko nshinga zimubuza kwiyamamaza mu gihe yaba abishaka. Uruhande rwa Kabila rwatangaje ko rwiteguye igaruka rye mu gihe ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bumushinja kugira uruhare mu ntambara ikomeje kubera muri Burasirazuba bwa Kongo. Ni nyuma y'uko ari bamwe mu bahoze ari abarwanashyaka ba PPRD bihuje n'ihuriro Alliance Fleuve Congo ribarizwamo umutwe wa M23. Muri Mata y'umwaka umunyamabanga mukuru w'impuzamashyaka UPDS rya Perezida Felix Antoine Tshisekedi Auguste Kabuya yatangaje ko Kabila yahunze igihugu rwihishwa kuko ari umwe mu bari inyuma y'intambara iri mu Burasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Kuva icyo gihe Kabila ntabwo arongera kugaragara mu ruhame. Kabila yatangaje ibivugwa na leta ya Kongo bitareba PPRD kubera ko amatora yateguwe mu rwego rw'akajagari katewe na guverinoma. Ahandi makuru yari kuvugwa mu gihugu cy'u Burundi mu murwa mukuru wacyo, ibiro by'ikinyamakuru Iwacu byatewe n'abagizi ba nabi. Ikinyamakuru gifite ibiro mu mujyi wa Bujumbura mu ntangiriro z'iki cyumweru cyagabweho ibitero n'abagizi ba nabi batera amabuye kuri ibi biro by'ikinyamakuru bahita baburirwa irengero. Ibiro bikimara kuba ubuyobozi bw'iki kinyamakuru bwahise buhamagara inzego zishinzwe umutekano, gusa ngo mbere y'uko abagizi ba nabi bagaba ibitero bari baburiwe ko bashaka kugirirwa nabi. Aya mabuye yatewe hejuru y'inyubako ikoreramo icapiro Iwacu iri hafi y'inyubako y'ubwanditsi bukuru. Umwe mu bayobozi b'iki kinyamakuru Habas Mbazumutima yabwiye Source Burundi ko abagizi ba nabi bateye icapiro ahagana saa moya. Yagize ati hari mu masaa moya n'igice z'umugoroba nari nkiri mu biro wankosora inkuru zimwe na zimwe. Habas Mbazumutima arasaba inama y'igihugu ishinzwe itumanaho guhamagarira abantu gutuza no kwereka ababishoboye bagatanga ibitekerezo uko babyumva, bityo bikazatanga umucyo ku bwisanzure bw'itangazamakuru. Andi makuru nanone, perezida wa Kenya William Ruto yatangaje ko atazasinya ku mushinga w'itegeko wateje imyigaragambyo muri Kenya. Perezida wa Kenya Dr. William Ruto yatangaje ko atazasinya ku mushinga w'itegeko wateje imyigaragambyo ikomeye muri kiriya gihugu cya Kenya nyine. Ruto yabitangarije mu ijambo yavugiye mu biro bye nyuma y'icyumweru mu bice bitandukanye bya Kenya hadutse imyigaragambyo ikomeye yatangijwe n'abiganjemo urubyiruko. Ni imyigaragambyo yatewe n'umushinga w'itegeko ryerekeye imari rigamije kongera imisoro uheruka kwemezwa n'abadepite. Ku wa kabiri abigaragambya bagabye igitero banatwika ahakorera inzego zitandukanye za leta zirimo ingoro y'inteko ishinga amategeko, ahakorera urukiko rw'ikirenga ndetse n'ibiro bya guverineri wa Nairobi. Abantu barenga 10 niyo bivugwa ko baguye muri iriya myigaragambyo nyuma yo kuraswa na polisi. Ruto mu ijambo rye yavuze ko nyuma yo gutega amatwi abanyakenya abamaganye ku bwinshi uriya mushinga w'itegeko atazawushyiraho umukono. Yagize ati nyuma yo gutekereza ku biganiro bikomeje byerekeye ibikubiye mu mushinga w'itegeko ry'imari ryo mu 2024 nanze kwemera uyu mushinga w'itegeko. Kubw'ibyo ntabwo nzashyira umukono ku mushinga w'itegeko ry'imari wa 2024 kandi uzavaho. Ruto yunzemo ko yiteguye kuganira n'urubyiruko rwo muri Kenya akumva ibyifuzo byarwo. Yagize ati ndasaba ibiganiro n'urubyiruko rwo mu gihugu cyacu kugira ngo numve ibibazo byabo kandi ndemeranya nabo ku byo bagaragaza nk'impungenge. Ruto yavuze kandi ko muri Kenya hakenewe ibiganiro by'inzego zitandukanye byerekeye imyenda iki gihugu gifite ndetse n'ahazaza hacyo. Perezida wa Kenya yanasabye ko igihugu kigabanya umubare w'amafaranga gisanzwe gikoresha uhereye kuri perezidanse ndetse n'izindi nzego zitandukanye. Ndabashimiye cyane mutubanye muri aya makuru. Amakuru yacu nakagaruka, mukomeze mukore subscribe, like ndetse na share kugira ngo tujye tubana mu makuru yacu yose. Rero nababwira ngo mugire ibihe byiza.